Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay basa ti Proverbio 3, versikulo 11 ken 12. Anak ko, nutob nga ren naka ti Apo, ikasom analaing, ket ibilang mo akas ballaag na. Babalawon ti Apo, dagiti ay ayaten na, akas iti panang babalaw ti maysa nga ama iti anak, nga ipatpateg na. Papagayam, intay dinggen ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Andrea! Andrea! Umasidag ka dito no kasta sumang patakon! Apay ka di manin manang. Ay na, nabartag ka manin asimang pa. Awan bibiyang mo kanyak, Andrea! Gapot akabsat ka lang! Unay kan ayamanang. Inggatang mo man nga tan iti arak tinasweldom ita. Sayang laeng ti bannog mo ang nagtrabaho iti unos ti 15 diyas. Inton kwan, ungtan na kamanan ni tatang. Ay! Kwartak ti inggatang ko iti ininom mi nga arak. Iso nga awan bibiyang nyo iti kayat ko apang igastusan. Nawatam, ha? Anya? O, adto iti kape manang. Tapno mabang-aran ka. Apay ka di manen anabartag ka iti rabi ay anak. Nagalas akitaan amay sa kaabalasang magbarbartag ka kitden. Nanang, Madi akitaan na makinaynayon kakit din kadagiti lalaki no kasjay nga agi inumda. mabalin ka di. Didak pakibiyangan. Biyag ko da ito eh. Iso adidak ko man pakibiyangan. Sana bale, kwartak mati igat-gatang ko itiin inuman mi nga arak. Ang papanpay manang. Amok anak ko. Kwartam ti araramatem ngagbisbisyo. Ngem bagim mo ti parparigatem. Paisuro ka kumamot Agrobwat kakit di. Taintay makimisa. Masadutak, nanang. Nasakit ti ulok. Da kayo latan ti mapan ijay simbahan. Ay, Adda kayo matgaya man tatang. Juan Andrea. Ay, nabanuga ka nag-sideline. Kasanaw, nagdadakkel a divider dagiti inaramin ko iti balay da Mr. Diaz. Ala, agina na kayong tatang. Mabiit laang, itimplaan kayo iti kape. Agkape kayo pay. Huston to ang makaluto ak. Nay, apay asika lang ti aglutluto. Ayan manen ni manang mo. Domingo matita, awan trabaho na. Rimwar manen at tatang. Nagapupay nga rod itay dito'y balay ni Manong Carlo. Ngam nakapanawon ni Manang. Awisan na kano kumaarumwar. Ay, unay meten ni manang mo. Di lakit makatal na dito'y balay. Ay, sugsugak tuman na dya, Karlaw, tapno ikasar na langan ni manang mo, tapno agtalnan. Kasla makaungat nga rod itay ni Manong Carlo, tatang. Kasla amunan no sa dino ti papanan ni Manang. Talaga nga muna Am-am mo una yan ni Carlo ti kabsat mo. Ket ti pag-am-am kak. Ang mga numauman tukit din ni Carlo. Ket ibrik na ti kabsat mo. Ay, nagsayangan nga'y tatang. Sapay nagsingpot ni Manong Carlo. Nagasat ni Manang no iso ti pakiasawaan na. Anya nga ron ti maramidan tayaw. No di mat agnaknakam ti kabsat mo. Ay, sapay la kuma. Ta makapagpanunot mo't lang ti kabsat mo. Bareng agbalbali wine. Rabiin lakay. Ngem awan pay laeng ni Marlene nga anak ta. Ay, sigurado mabartek manen asumangpet dayjay. Kaano nga tangag nakem dayjay nga anak ta? Saan mo ten adumdum ngag iti pambagbaga? Ay, awan mabalin ta bakit. Nga manusan talat ta apalagipan. Bareng agnakam tumatlaeng dayjay nga anak ta. Kasta ti aramidan ta. Kat buyugan ta, itinasnaban apa nagkararag. Tapno tulungan na tati Apo amang disiplina iti anak ta.
Adto iti juice, Carlo. Uminom ta kabayatan ti panagsarsarita ta dito'y sirok ti kayo. Agyaman ak, Marilyn. Naimbag man, tanalagip nak asin narungkaran. Ururahin kay di kalman, ngam saan kamot ngay may. Iso rimwar kami laengan, kadagiti gagayam ko. Amom ka di nga imayak idikalman dito'y balayo. Ha? Ngem saan ka anadanon? Gapo tarimwar kayo kano akadwam dagiti barkadam. Sukunin ka kuma, tapno agkuyog ta amapan makimisa. Diyak namin nabasa ti message mo, Carlo. Rabiin, idi mabasak. Nag-message ka gayam. Imbis amapan ka makimisa, ngem napan ka laang nakiininom ka dagiti babarkadam. Sana bale. Sagpaminsan lang matikas deng aramidak. Bayam, bumawi akto inton sumaruno nga aldaw. Inta makimisa, inton Domingo. Ay, amom ngamin, amakalusot kalata kanyak. Nusaan ka lang ay ayaten, nagpasugnuda kon kan ka. Dayta kat ti kayat ko kan ka, Carlo. Talaga nga ay ayatan nak. Kanayon amawatan nak. Husto ka, Marilyn. Ngem saan kumamat akanayon akastoy ti aramidam. Naalas akitain, amakinaynayon ka kadagiti lalaki nga agiinom. Di ka agdanag. Saan kunton nga ulitan ti kasjay nga inaramid ko? Nagawid ka din ni Carlo, anak ko. Wenanang, di na ngamin kayat amapuyatan nak. Nang runak at ada trabahok inton bigat. Nagasat ka, gaputakas ka ni Carlo tinagbalin anobyaw mo. No sabali lang ata. Amang ano in-break na kan, gapo iti ugalem. Nanang, saan to nga aramidan ni Carlo kanyak ti kasta? Gaputa ay ayaten nak unay. Di mo ko maabuswan ti panagayat na kan ka. Amang ano agbabawi kantong ngam naladawan. Awan ti rumbang apagbabawyak, nanang. Kan maisa, amok ti aramidak. Adda akon iti husto nga edad. Iso abaybay andak no anyaman ti kayat ko nga aramidan. Baliwam ti ugalim. Managpabain ka launay. Anya kayo mo tananang. Didak man bagbagaan. Gapo ta amok ti aramidak kunak langarudan. Ay, ala. Makamu ka. Ngam di na kamin to pabasulan no maisagmak ka. Gapo iti kinatangkan ti ulaw mo. Sige lang, kakadwa. Aginom tayo. Kakaiso na Sabado ita. Awan serat tayo iti opisina inton bigat. Madimat lang. No puro trabaho ti aramidan tayo. Sana bale. Kanayon mati overtime tayo. Aginom tayo. Ngam saan kumamanan a sobra, Marilyn. Laglagi pam. Dandani ka na isagmak iti naminsan a nagiinom tayo. Wen ka di. Unay lakit din addanag mo, Arnel. Sana bale. Adda ka matamang yawid kanyak. No masubraak man ti uminom. Anya? Basta di mo sobraan ti agbartek. Gaputa amangan numaisagmak ka. Wanan. Saan ka kumamat a killjoy, Arnel? Karugrugi tayo pa lang ng agsersermon kan. Alakit din. Aginom tayon, kabayatan, ti panag-iistorya tayo. Tagay, kakadwa! Kasanungay, Marilyn. Agpapada tayo matanan na bartak. Ay, nasubrak mutan tinaginom ita. Saan ka na may tulo di Jebalayo? Nagawid kan tulat ta. When nga rod, best friend. Agdiwar-diwar ka na magmag na. Angam di nakpakadanagan. Kabaulak ti agkawid asisyak. Ne. Aday tan ni bakit mo. Agawid kayon. Kaagawid ak matan. Sige nga ro da. Agan-anad ka, Marilyn. Wen, di nakpakadanagan. Kabaulak ti bagik.
Sanak mat anabartek. Naglukon. Saan mata dito iti balay mi? Sa balik tinang iturungan ti taxi driver iti taxi. Sapay nagsipngat. Sapay maulawak. Gapo iti nainom ko nga arak. Nagloko matanday dyan taxi driver. Ay! Da kayo ang lalaki. Amoyo ka dino sa dino ti balay mi. Ha? Amo ka, miss. Nuket mo. Itulod kayo di balayaw. Ipanda ka pa di langit, ha? Nagbastos kayo matan. Ay, Tidak matbastos na. Gapat tidak kabalan. kasta ka, yama. Omeka! Batanak! Manang Marlin, abel kasta tilangam asim mangpat. Napisang-pisang tikawas mo. Pastrakan na kumapay, ading ko. Sige Manang, sumra ka. Nanang! Tatang! Adan ni Manang Marlin! Pangasiyo! Umay kayo ditoy! Ayan yan. Agsapan. Ngam italaang ti isasangpet mo, Marilyn. Nay, ape akas na tila nga manak ko. Pisang-pisang ti kawis mo. Marilyn! Nay! Apay akas na tilang ama. Asino tinangaramit kan ka iti kastoy? Diyaga mo dagi siya lalaki, nanang. Awan na ramidag, gaputag may sag. Kan nabartag. Ay, una yan. Dahituyan tay kanayon ko nga ibagbagakin ka, anak ko. Naisagmakan ka po iti kinatangkan ti ulam. Pakawanan da ko matatang. Sabay ko matamaikan iti hustisya ti kastoya na pasamag kanya. No dimngeg kala ko maidi ka na kami. Saan ko maakastoy tinagbambanagam? Nanang. Kasano tayo nga rod nga idarom dagijay. Mailasin mo ka di dagijay anang idadanesken ka. Saan tatang? Gaputan nasip ngat iti dayjay a lugar. Hanggang panagkunag. Ada pa kainaigan ti taxi driver anang itulod kanyag. Gaputa sana dito'y balay tinang ituludan na kanyag. Hindi to taimbagak mat. Hala, intayo iti police station, itamot lang. Nadamag ko tinapasamak, Marilyn. Pasensya ka na. Saan ka na itulod iti dayjay arabi eh? Ay, nasugraat mo't lang amin tinaginom. Ay, makunkonsensya ak, gapo iti napagtang mo. Sapay saan na masapulan dagiti pulis dagiti alalaki. Ay, masyanakan ka, friend. Basol ko matlaang ti kastoy na pasamak kanyag. Natangkan ngamin ti ulok. Marilyn, sapay ko ma, tamagunod mo ti hostisya. Sapay ko maa. Natangkan ngamin ti ulok. Saan mo ta nagkurang dagiti dadakkel ko anang bagbaga kanyak? Jak impangag ida. Ala, di mon pabasulan ti bagim. Saan mo matanagayatan tinapasamakan ka? Ayun gayam. Si marungkar ka din kan ni Carlo? Day tapay ti may sa pagsakit ang tinakam ko. Di pa'y pulos imimay di ti balay. Di na kinawagan a pulos. Nalabit ang nasakit tinakam na. Gaputa saan ko at tinungpal ti karig. Asaan akon amakipulapol karagi ti lalaki no kasdyang agiinom kayo. Saan mat siguro? Urayam laang. Nalabit ama kumikum laang. Isung awan pa'y oras na amang sarungkar kan ka. Manang Marlin, rumor ka dito'y silad mo. Adda ni Manong Carlo ijay salas. Kaya't nakakano ang makasalitan. Kasta ka di. Sige,
Ibagam nga urayan nakbiit. No pa'y mabain ako masumango kan kwa na. Iturturod ko na. Amang ano ibaga nang agwin naswas kamin. Anya? Saan mat siguro manang? Alakit din. Urno sa muntabagim. Tarumarkan dito'y silad mo. Kumusta kan, Marilyn? Pasensya ka na. Uy, talangan na kaumayak. Carlo, kagura na ka di. Anya iti panagkunam. Pakawanan na kuma. Jak dimngag iti pamagbagam. Ang jak nagayatan ti kastoy na pasamag kanya. Amok dita. Ngem no dimngag ka kumakadag iti pamagbagami idikan ka. Nalabit analiklikan ti kastoy napasamakan ka. Pakawanan na, Carlo. Ingkarim idi. Aliklika mo dagiti babarakadam. Ngem saan mo atinong palday ta, Karim? Anya itatimbungan na. Basol ko no apay na isagmagak. Nga magbababawi akon. Ikarik, agbalbaliw akon, Carlo. Rumbang lang agbaliw kan. Katagbaliw ka, para matlang iti bagim. Carlo, agbaliwak para kan ka. Ay ayaten ka unay. Pakawanin nak. Ngam nasaysayat siguro. Nuwaswasan tapay lang ti relasyon ta. Kaya't ko pa iti makapagpanunot. Sa bagay, ninamnama kundi kastoy ang mapasama. Sige, itin ko ti wayawayam, Carlo. Sa anak matkit din amay karikan ka. Gapoy tinapasamag kanya. Pangasim. Di mo ko mapanunutan aday tati makagapo. No apay amakiwin naswasakan ka. Kaya't ko lang agpanunot ka. Kan mamimpinsan nga agbalbaliw ka. Awan na saya at nga itdan. Ti kinatangkan ti ulo. Nanang, tatang, nagsakit ti kastoy na pasamak. Nakiwin naswasin kanyak ni Carlo. Nagsarita kami kini Carlaw sa kabayaping manaw. Ket imbagan na ti rason no apay anakiwin naswaskan ka. Tatang, Ipakita mati pa nagbalbaliw mo. Tabarang agsublintukan ka ni Carlaw. Ay, agbalbaliw ka para iti bagim, anak ko. Asaan laang apara iti sabali a tao. Paisuro ka. Tapno saan nga adda amadadaol ti biyag mo. husto kayo, nanang, tatang. Kat agyaman ak. Gapo tada kayo ti impay ti Diyos adadakkel ko. Agyaman nakiti kinaman nakaawat yun. Dumngeg ka iti nasaya at apamagbaga tapno saan ka ama isagmak. No natangkan ti ulom, siguradong agbabawi kanto ngam nalpasan ti amin. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Arlene Agustin. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 12, versikulo 1.
Ti tao ang mangipatag iti sursuro, kayat na ang maibaga ti nagpidutan na. Kinamaag ti manggura iti pan nakaisuro. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Oh, Ed. Apay nga, sangsangit ka nga imay dito balay. Anyat na pasamak. Kuha nga min, Uncle. Minong tanak ni Daddy. Ha? Apay nga inungtan na ka. Iti anya aga po. Imbagak lang ang mabisinak. Takasangsangpat ko ang naggapoy di pagadalan. Dinamag ko no anya timakan ngayon luto na. Minong tanak matan. Anya? Apay, Ed. Awan ka di tinaluto ni Daddy mamakan? Awan mo't nakitak amakan ije balay, Uncle. Isuan na labit. Saan pa lang ang nagluto, ah? Ala, o may kabarok. At namakan dito'y balay. Dito'y kalangan amahan. Sige lang, Ed. Mangan ka. Saan ka ngagbabain? Ado pa'y timakan. Agyamanak, Auntie Carla. Uncle Arman. Ayun na, nagsingpat kayo kanyak. Gaputan na singpet kamat kada kami. Ken saan laday ta? Masirib ka pa'y nga ubing. Kanayon na tulungam ti kasinsin mo, no kastang ada assignment na. Uncle. Kaya't ko lang mo't nga i-share ka ni Maria na kasinsin ko, dagiti kabalak nga ramidan. Dayta kat ti kayat ko ken kabarok. Talaga na singpet ka. O ala, agbusog ka, wen? Uncle. Katagyaman akmanan. Nagawid ka din ni Ed Arman. Wen, nagawidan. Kaasimat day ka nakak. Kasano? Mabaybayan mo't ni Manong Mark ti anak na. Saan na nga sa asikaswen? Day talagin inom ter aramidan na. Ay, wan nga rod. No apay mat ngamin akas dyan ni Manong mo. Kakaiso na lang nga rodan nga anak na ni Ed. Di na pa'y maasikaso. Bayam, kasaritak to man ni Manong Mark. Kaasimat ti anak na, no kasta mabaybayan na. Sapay nagsirib nga ubing. Wan nga rod. Kasaritam to ti kapsat mo. Sipod pimusay ti asawa na. Kas dyan mo tan. Di nan ipapaayan iti oras ti anak na. Saan matasigod akas dyan ni Manong Mark? Saan nga agbisbisyo day jay? Italangan na sumok na ti agbisyo. Sipod pimusay ti asawa na, gapo iti sakit. Agda ka kaya man, Ed. Sa di no tinaggapuam. Apay nga itaka lang nga sumangpad. Napanak ije balay da Uncle Arman, Daddy. Napanak nakipangan ijay. Gaputa awan mo't nasang patak amakan dito'y balay. Anya? Napan ka nakipangan? Apay, saan mong amot agluto? Ano mati mabalin mong iluto dita amakan ah? Awan to pa'y karga ti ref tayo. Ha? Daddy. Awan karga ti ref. Kabalak mo ti agluto iti kanak no adalakid di mabalin nga may luto. Pulos mo't nga awan. Marian, sa dino ti papanam, agawid ka din? Wen Ed, si Kangay, agawid ka matan. No agawid ka, umaikat agid dantan. Wen, agawid ak matan. Ngamsak ba nga agawid ak? Mapan ko pa'y bisitaan ni Lola Iska ijay balay na. Nabayag ngamin as anak ang nagbisbisita ijay. No kasta, sumuro takmat. Uray siya, nabayagan asan ko ana sarungkaran ni Lola Iska. Alang rod, agkuyog tan amang sarungkar kan ni Lola. Kumusta kayo, Lola Iska? Italang manan ang nakapasyar kami kan ni Ed akasinsin ko. Lola, di magas kamin dito kalpasan ti klase me. Gaputa kailiw da kayo meten, Lola. Ay, kastaya, apok. Ay, nasaya ataklatamot Akan napigsaag pay. Ay, da kayo kit di ate rumbang kumustaag. Kumusta mo't nga iti panag-adal yaw. Ay, pasensya kayaon. Saan kayo mo't ang masarsarong karan? Masadutak ngamin arumwar no da duma.
Nasaya at matlat ti panagadal mi, Lola. Pudnuti ko na ni Ed, Lola. Ipaspas nagmiti agadal. Ay, nasaya at matno kasta, apawk. Akan nasaya at magta si marong karkayaw. Apagisaw, at dain lutok a merienda. Ag merienda tayo pa'y. Kan mangibalkot kayon tumuten. Iti kasta, maramanan mo't dagiti dadakkelyaw ti inlutok a merienda. At da kayo matgaya man dito'y balay, Daddy. Why? Kat sika, sa di naman ang tinagkapam. Apay nga taka lang sa mangpet. Napan kami pa'y ngamin kan ni Marian ije balay ni Lola Eska. Napan mi sinarungkaran. Sigurado ka? Amangan mo't no sa balin tinasumok mo, sika, Ed. Ha? Saan mat, Daddy? Pudno ti bagbagak. Kan, gayam. At da merienda nga impaawid ni Lola Eska. Para kano kada tayo. Kasta, sikalangan ti mangan dita. Sumri ka ko ni tisilit ko, ta kayat ko ti maturog, namanugak. Pinanawan naklatan ni Daddy. Simra ka ni tisilid na. Di naman la dinamag, numabisinak. Kan saan naman la kumustahan ti panagadal ko. Ngam sana bale? Uray sana kun amang rabi Nabsugak moten iti impamerienda itay ni Lola Eska. Ed, mapana ko nagtrabaho. At iti kwartam. Daddy, saan ka kadian nagluto iti pagarmosaran? Jak masango. Ang luto kan iti kanam no kayat no. Tasyak, mga anak tulangan iti restaurant nga sidag iti pagtabtrabahwak. Ang damat mabalin mo nga iluto dita. Nakitsenda aki di kalman. So makamukan nun niya ti ilutom. Sige nga ro, Daddy. Siyaklat tanti makaamong agluto. Rumbang lang. Dakkel kan. So rumbang lang so rumot ti mga sikaso iti bagim. Un, Daddy. Sige. Siya kung ti agluto iti pagarmosarak. Tapno sa anak amaladaw iti klasek. And, apay anala daw ka asimrak. Saan ka pa yan anak ka-attend iti umuna subject tayo itay? Kuang amin. Nagluto ak pa iti kanak. Kanagdalusak pa ije balay. Sakbay asimrakak. Apay, saan ka diyan nagluto ni Uncle Mark iti pamigatan niyo? Saan? Nasapa asimrak iti pagtrab-trabahuan na. Kansan anamigat. Kunana amangan kanulatan iti restaurant nga sidag iti pagtrab-trabahuan na. Ha? Apay nga yakas dyan ni Dadim? Kasla saan na ka ngay patpatang? Ha? Ay, pasensya ka ni tinaybagak ha. Nasair kun sama tiriknam. Makabandog matyag malam at trabaho. Sa bagay, agawin at matkit din. Makay na naagto ni Jabalay. Manong Mark. May, sikamat ti masabat ko, Arman. Manong, asayat mo ta nagsabat ta. Kahit ka akasarita, may papan iti anak mo. Apay, anya ti pagsaritaan ta, may papan ka ni Ed. Manong, saan ka kadi amasyan iti anak mo? Apay akaslasaan nga anak ti tratum kan kwa na. Rugyan na kadimanan, Arman. Di mo't imbagak kan ka adinak isoro iti rumbang aramida kiti anak ko. Noan niya man ti makikita matratok iti anak ko. Dahil tagat parang disiplina. Nawatam. Kasta timbagakan ka ni Manong Mark. Wen Carla, saan na kayat ni Manong Mark nga isurok no kasano ti rumbang apan ang disiplina na iti anak na? Nakakaasimot ni Ed. Kasla saan meten nga anak ti trato ni Manong Mark kan kwa na. Bayam, kanayon ko abagbagaan ni Manong Mark. Rumbang nga ipatag na ni Ed. Gapotag may salakit nga rod nga anak na. Wan nga ron. Kasapulan ni Ed ti pamatig ni Manong Mark. Gaputan na sapakit nga rod apimusay ni Manang Belen. Gusto ka. Kasaritak to manan ni Manong Mark. Ket no saan naklataadan gan. Alaan talaangan ni Ed dito'y balay. Ket dituyan ngag na Ed. Nalang. Kaya't dakkan o akasarita isang imayak.
Anya ka di ti pagayo. Mark, anak ko, naamuak ka ni Arman nga ading mo. Ti may papanititratom ka ni Ed nga anak mo. Awan ba dingar aramida kiti apo ko yun, anang? Saan kung to payakab kabilan? Wala, angam kaslasaan mo't nga anak titratom kan kuana. Saan mo pa yan maipaayan iti oras? Adula amin da ita. No awanan ni bagayo, agawid akon. Katni, sumit ngatan. Kayat kon tiagin na. Masapak man na sumro kiti trabaho kinton bigat. Ay, anak ko, saan mo kumaatagidaksan ti ibagbagami kan ka? Rumbang laang nga ipatag mo ti anak mo. Masapul mo ti anak mo ti presensyam. Gaputan na sa paket nga rod ana ulila iti ina. Binagbagaan ka numot ni Nanang ni Manong Mark. Ngamuray ni Nanang, di na ipangag. Wen nga rod. Pudno, asaan na akabkabilan ni Ed. Ngam saan namot nga asikas wen. Kan kaslasaan na nga anak. Takasano, no sumangpet ni Ed iti balay da, isupay lang ti agluto. Kan saan pa'y akayat ni Manong Mark akasango amangan ti anak na? Wan nga rod, no apay mo't akas di ti kabsat mo. Di na nga takaasyan ti anak na. Jak manam mo. Ang sa nabale. Bagbaga aklat ta ni Ed. Iti kasta, saan na aguraan ti amana? Nga uray kas di ti trato na kankwana. Wan, kasayaatan da itang aramidam. Bagbaga amlat na akanayon ti kaanakam. Saan na bale, natulnog ni Ed. Wen, natulnog ken nasingpet ni Ed. Iso anagasat ni Manong Mark. Tanaddan iti anak akas ken ni Ed. Wan iso na lang. Ta saan mo't nga amo ni Manong Mark nga ipatagtik ka kaisuna nga anak na. Ed, agsarita taman. Anya ti pagsaritaan ta, Daddy. Apay ka di atila ipulpulong mo kada angkel mong Arman. Kastamat ka ni Lolam. Ha? Awan mat impulpulong ko kada angkel kan lola, Daddy. Sigurado ka? Oo, Daddy. Kanawan mat tinaskan nga ipulong ko kada kwada. Gaputa sa andak mat akab kabilan. Ha? Oo, Daddy. Sandak nga agpay so akab kabilan. Mariknak asa andak nga ipatpatag, Daddy. Gaputa sa anak man la maipaayan iti oras. Anya? Kas lamang mangag ko pala ang tiimbaga itay ni Ed. Ti ko na nga agpay so kano asaan ko akab kabilan. Nga marik nana asaan ko nga ipatpatag. Gaputa saan ko man lakano amay paayan iti oras. Oh. Pudno mati ko nana. No apay mat ngamin asaan ko man la amay paayan iti oras ti anak ko. Pudno ti ibagbaga ni Arman na kapsat ko. Kasapulan mat ni Ed nga anak ko ti pamatag ko. Gapot ta ulilakat nga roden iti ina. Ed, kunan ni Daddy, apaman ka no amalpas ti klase tayo inton malam. Agdiritso ka kano ijay balay. Ijay ka kano amang malam. Ha? Angam? Nakababayin sa matan, Marian. Kanayo nakmatan ang makipangan ijay balayo. Awan rumbang apagbainam, Ed. Agkasinsin tamat. Awan sabsabali ka da tayo. Iso nga umay ka inton malam ijay balay, ha? Alaman langan. Gaputa sigurado. Mala daw tumanan asumangpat ni Daddy inton malam. Amukmat ket diti agluto, Awan matlaganas ko amangan. Tawan kasangok. Iso nga rod. Nga ijay kalangan balay amang malam. Agluto ka no ni Mami iti naimas asidaan. Sige nga, Rod. Agdiritso akto inton malam ije balayo. Apaman amalpas ti klase tayo. Ha? Bigat mo't gaya man. Ay, day masak mo't tan tinaturog.
Bumangon akon. Ang mga numala daw ako ni ti Klasik. Ay, sana ako na mamigat. Agmerienda ak tulangan ije kantin ije pagadalan. Anak, nakaring kagaya man. Ha? Ala, umay ka. Agiddantan nga garmusar. Nagluto ako ni ti pagarmusaran ta. Ha? Daddy? Oh, saan ka na mas daaw? Alakit din. Umay ka ni di kusina, anak ko. Un, Daddy. Nasaya at met na nakaamiriskan kasinsin. Rumbang laeng nga ipaayam di anak mo iti oras. Saan apasig at trabaho, tiininto na rem. Uwan kasin si Helen. Nakaamirisak. Isa nagkidawak iti pamakawan iti anak ko. Ituloy mo tagbalin ang nasaya at nga amaken kwa na. Nang runa pa'y taawanan inana. Ipamaysam kumapay lang ti imatang mo kwa na. Pagadalem, aginggat makalpas. Uwan kasinsin. Kasta ti aramidak. Denggat ti balakad mo. Takas kada kayo iti asawam. Makita ka naragsak dagiti anak yo. Gaputa adda panawan nyo kanakwada. Uwan kasinsin. Kat nasaya at mat, nakamaudyanan na. Nakaamiriskan. Ipateg tayo, dagiti anak tayo. Gaputa iso dan tumutlaang ti mga sikaso kada tayo. Nudomtang ti panawan nga agsalugan ti pigsa tayo. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok, diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Isurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 25, versikulo 18. Ti pamad padakas, arig na tinatadam akampilan wenno pangor, wenno natirad apana. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya ka di tigatangan manang? Mangpili ka, no? Anya ti kayat mo kadagita badbado. Daytoy man ti kursunada. Sagmamano ka di daytoy. 400 day tamanang. Nay, nagnina mo tin. Awan la tawar na. Diyos to apresyo ti imbagak manang. Nalakapay kat daytan Nagnina mo tin tilakom. Di ka pa'y patawaran. Dayta ngamin ti imbaga ni boss apresyo na manang. Ura iso ti imbaga na. Tukayat mo abawasan. Agkaruba tamot. Isumat ngamin ti presyo na manang. Pabayadan da kanyak bawasak ti presyo na. Inak man langan. Nagnina ka dayta na ba daw? Apay, balitok dayta. Am-amom ka di dayjay. Unay matan. Apay, balitok ko na naki din. Karuba mi dayjay. Imbagak ti last price. Tamamok kat nga rod. Sabali magti sa unan. Madlaw asaan anasaya at ti kababalin ti kasti ang tao. Mas dawak man. Masurun kitin. Kat saan nga rod amabalin abawasan ti presyo na. Talas price ang dya imbagak. Sapay idipin manaw. Nagkusilap. Kinusilapan na ka di? Katuan. Nagtadam ti kusilap na. Iso amas daawa. Kas laki din at dadakkel abasol mo. Nay, apay manan. Anya ti parikot mo. Ay, jay man naglaklako akaruba. Makapasurong? Apay kumakasuron mo. Anya man ang tinaramid na kan ka. Di nalakot patawaran di lako na. Last price ka no? Nagalasmat nga rod abado. Saan namat ako kwat ilaklakod ha?
Tangtangdanan dalaang mat nga aglako. No isungay ti imbaga ti bus da a presyo. May saka mat. Ayunam kit di day a babae. Nagalas ka ti aramid mo. Gusto ka di day ta pa nagpampanunot mo. Oy, limpyo a katao. Awan kurkurang ko. Apay adamagam no husto ti utak ko. Unay kat ni Manang Juanan, nanang. Taapay ni Juana. Anya ti inaramid na. Kinusilapan nak, idisan ko a pinatawaran ti Bado. Talast price ang ti imbaga. Ay na anak ko, talaga akas jay da dya tao. Bay amlaeng, di nakalakit disaktan. Makapadismayamat ngamin na. Saan arumbang atutupam ti kas jay a tao. Mapalabas ko matkit di. Ngam no agaramid matan iti pakadadaalan ti reputasyon. Ay, samalin asaritaan day tananang. Aday wamlaengen, tamangan no agkin no silap kayo. Iso nga taan na pan ija pwesto tagumatang kuma. Ngam siguro kurang ti kwarta na. Saan ka di asika ti kadwa ni Bay, tingaglaklako ijay luputan. Wan manang, apay ka di. No kanayon mo akakuyog da a tao, ay, maalisan ka iti sakit na. Adda sakit na manang. Day tatipod no. Apay, di mo makita anak kutong. Kasta ka di. Ay, nabiit kami pa'y ngamin nga agayang. Nagkadwa kami laang iti pagtagilakwan. Iso adi mo ammo nga ada makaalis sa sakit na. Ay, delikado nga rod no adda makalis a sakit na. Anya ka di ti sakit na manang. AIDS ti sakit na. Ngam saan mo nga ibagbaga nga imbagakwan. AIDS? Ay sus, delikado nga rod no kas na. Ay sus, di nakas-asit yan. Ijay ka abanda. Ay, saan ka kuman nga umay agla ko? Ne, apa yun gayam? Apa yung kalatakas na ka? Ay napasensya kan. Ngamdyak kayat tag sakit itikas iti sakit mo. Anya ka diti sasawa mon? Anya ka diti sakit ko ako nam? Amom no anya ti sakit mo. San amasapol abaliksan pay? Awan sakit ko gayam. Di na kumamat ka dorman. Di pangasim. Di na kumasasitngan. Asino ka diti nangibagakan ka nga da sakit ko? Saanan amasapol amaamuam no asino tinangibaga? Kayat ko amaamuan no asino tinangibagakan ka. Apay ka di analiday ka asimbang pait. Kadorman nakmatan ti katrabahwak tatang. Ibagada nga da ka no makaalis a sakit ko. Nay, sino nga itinangiwaras nga da sakit mau? Saan damat nga ibaga tatang? Damdamagak, ngam di damat ibaga. Sino nga itikimayakay kan ka? Tigayam ko anisali. Kan ti kaaruba akadwak nga aglakla ko. Ay sana nasayati kasta a klase agagayab. Di na pala napanagnakan nga mamatin iti pamardaya. Kunada nga umikatak ka nun ka sales lady. Saan ko ang mapalabas day tawi? Inak kasarita ti katrabaho manisale. Kaya't ka kasarita balasang kao. Nasakit nga min ti barukong ti anak ko gapu iti atapyo nga da sakit na. Awan sakit ti anak ko. Api nga rod nagkutong tata. Jakmat kayak ti maalisan ang. Delikado pa'y asakit. No saan mo nga ibaga no asino ti nang ibagakan ka nga da sakit ti anak ko? Si Kati darum ko. Kakaasi ti anak ko akanayon analiday. Kasano no agsakit kat nga raod? Idarumdak tata. Saan mat asyak tinagtaudan ti sao? Agsipod ta saan mo nga ibaga no asinaw? Kawatan asika tinagtaudan day taasaw. Anya ti aramidan nyo tata. Dalusak ti pinardaya yo a reputasyon ti anak ko. Idarum ka iti pamardaya. Saan asyak tinangibaga tata? Ni Manang Juana. Anya ti pamanagnak day taataaw. Intayo iti doktor. Takitain da no adda sakit ti anak ko. Anya manan nga istorya ti inararamin mo. Papaayaban da kay di barangay hall. Anya man na napaayab day ta. Saludsudom tabagim. No anya manan ti intang-tangab mo. Ay na, di mo lang maikat day tang aramid mo. Gatal at talaga day tadilam. Asino aya tinagdarom? Jay anak ni tata din siyo.
Nasakit ka no ti barokong di anak na. Gapo iti pinataod mo asao. Sa ulaang, agsakitan ti barukong na. Apay, di mo ammo, akas lapatadem, amang salpot iti kaunggan ti may sa atao, ti pamardaya. Arsa gidkit di dagjay nga agamaa? Isaganam ti pagmultam. Ta sigurado ang mamulta ka, gapo iti kinalaing mo nga aglawat. Sally, indanon mo ka diti imbagak nga ada sakit ni Betty. Imbaga ngamin ni tatang na nga idarom nak, manang. Diyak kayat ti maidarom. Imbaga ka, tapno saan asyak ti maidarom. Dang nga kamot a tao, imbagam kit din. Kasanon, imbaga damat ang mga lada kano iti certification ti doktor nga awan kano ti sakit ni Betty. Anya, certification ti doktor. Madamag ko man, manang. Pudno ka di nga da sakit na wano awan. Kukwa. Rinabak ka laang, impay-pay sumut. Dang nga kakidi Amo pa'y no asino kadata ti danga, manang. Tapno sa anak mairamraman, imbagak asi ka tinagtaudan ti sao, tapno sa anak mamulta. Saan ka di agayem mo day di asali, anak ka? Apay anam atay iti inuulbod nga imbaga ni Juana. Day talaunay ti pagsakitan tinakam ko, nana. Kaslakit, anya launay ti sakit ko, takadurmandakit din. Liklikam ti kasta klase ti gayem. Saan anapudno? Agsasango kami ijayan ni Kapitan Nanang. Malawlawagan itan nga awan makaalis a sakit ko. Mala, intangarod mangala iti sertifikasyon ti doktor nga awan sakit mo, anak ko. Tapno adda pamaneknek. Wen, nanang, ipabayad ko kadakwada day ta a certification ti doktor, pati ti aldaw ajak pa nagtrabaho. Madanyusan da. Nasaya at ti mamakawan. Ngamno saan amaikan iti leksyon ti kasta klase ti tao. Ulitin dan tumanen. Wen, nanang, mapakawan ko ida. Ngamti pa na kay babain nga impayda kanyak. Sanan abas talipatan. Masapul ama ikanda iti pagnakmanda. Nalaka ti mamakawan. No jay tao ket dumawat iti pambakawan. Ngamno natangsit. Multaan tapno at dagunggunana. Kapilitan nga ilakom ti baboy mo. Tapno adda pangalaam iti pagmultam. Naglaing kat dagitan? No isudakit din ti makagapo nga ilakok ti baboy ko? Nadamag ko, anapanda ka no nangala iti sertipiko ti doktor. Madanyos ka pa iti aldawas an apanagtrabaho ni Betty. Anya? Nagdakulan nga iti bayadak no kasta ti mapasamak? Tapno saan mo kano nga ulitin, ti kinalaing mo ang mamadakas iti tao. Agasem, ta AIDS pa'y gayam ti imbagam asakit jay tao. Lando, kaduan nak mo tin ang mapansumango ka ni Kapitan Anya, apay ko mga iraman nak. May sam ang nangaramid iti istorya. Agnerbyusak mo't nga rod no may saak. Ay, mabainak lagi di amapan sumango dita. Di ka mat nagnerbiyos ang naglawat. Apay ng agnerbiyos ka sumango. Hello, asino da ito eh? Siyak daytoy gayam. Di na kumamat iraman iti darom mo Kapilitan asumango kamat. Takasapulan asikat ti mangibaga, ani Nana Juana tinangibaga ka. Sa lawasaw gayam day di amanang Juana. Mas daawak mat tanamati ka mat adagos. Dinak man la dinamag, nupod no wano saan. Nagamakak ngamin. Taamangan numaakara nak. Sorry Adan sertipiko ti doktor nga awan sakit ko. Dinak kumamat ka, dorman. Sorry gayam. Kunak ngamin no agpaiso timbaga na. Kunana ngamin nga iso anak utong ka, gapoy ti sakit mo. Kababagik tinakutong. Sa anak mo't ngamin arawat amangan. Bye. Imbag ta nasabat ka diti tiyendaan. No ibagada ang mamultaak, tulungan dakman ngagbayad. Anya nga iti pagbayad ko, manang. Nagbasit ti sweldo nga aglaklako iti lupot. Mano nga aldaw asaan ang nagtrabaho ni Bete? Nasurok samot ado alawas, manang.
Ipadanyos da kano day ta saan na pa nagtrabaho. Ha? Sinalbagan? Ay sus, medyo dakkelmat nga rod ti bayadan nyo no ipabayad da amin ataktak da. Bayad ti doktor, agraman mul tayo. Sayang pa iti mapaglakwak iti baboy ko. Imbes apakairanudan nyo, saan mo't tapagbayad yu iti kinalaing yung aglawat manang. Apay nga nga indanon mo Dakmat kaya't asyak ti maidarum manang. Adda kayo mat dito'y tiyandaan manang wana. Imbag man, tada pinagmul tayo, kun pinagbayad yu iti danyos. Ay, kasjay gayam kadagsan ti bayadan no ag chismis. Impabayad da ti gastos da iti doktor, kun amin ataktak da. Saan kon nga ulitin ti ag chismis wano mamadpadakas iti pada katao. Oray siyak mat amanang, sa anak abasta mamati iti sao ti chismosa. Ita, imalis ni Betty iti sabali a paglakwan, kimaya kayon kanyak. Ay, oray nila kay ko. Kaunget nak, mangibabai na kano. Ay, babawi ko na anang dadaol ka ni Betty. Masaya nga nakmat iti panaggayom mi ken ni Betty. Saanen akas idi ti panakilangan na kanya. Oray dagiti dadakkel ni Betty. Saanen akas iti sigod. Amabalin ko ti mapandumawat iti mula da. Ay, iso asaan ko nga ulitan ti madi nga aramid ko. Mamati ka kadima ng Juana. At ibalikas ket kasla patadem ti patauden na. Uwan, podno dayta. Podno launay. Di ka mang pardaya, tapno awan pagbabawyam iti odi na. Ikawas ket di tina Kristyanuan akababalin, tadayta ti pagayatan ti Dios. Papagayam, di tan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, hintay ibasa ti umuna a Pedro Kapitulo 5, versikulo 3. Diyo adiponan dagiti na italak kada kayo, agbalin kayo kumakit di apagwadanda. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Da kayo adwa, Jake ken Jaifa. Jak kayat nga agsin senyorita ken agsin senyorito kayo dito'y balay, ha? Laglagi pa nyo, makipaggigan kayo laang dito'y. Iso ano anya tibilin ko, iso ti basurot. Uwan, ante. Uwan, nanti. Oy, Jaifa, biro ka man Jai Flatchus ko. Darasam, tama nga numala daw akon. Apay nga min adi mo birukan. Kat si kamot tinang idulin. Jakmat nga min ammo no sa dinot pang iduldulinam. Darasam kit di. Nagadupay la sa om. Mayra, agpay sumat ngamin. Si kala ang matimaka mo iti pangiduldulinam. Iswabiro kam Oy, di ka makibibiyang Ala, sumurot ka kit di kanyak tapno adda mga wit iti nadagsan abag ko anagado ti kargana liblibro. Anya? Hello, Orlan. Hello, Manang. Kumusta? Kastoy, nasayaat. Sika, kumusta? Imbag man ta nakaawag ka. Kaya't ko kumusta nang iti ubing. Adda na ka di? Kasaritak man nida. Mailiwak nga minunay kadakwada. Ay ko Adalabit nang ibaunak kadakwada. Ngam awan da pa'y mat. Amangan mat no nagayayam damanan iti dalan. Iso anabayagan da. Kasta ka di, Manang. Unay lakit din dagit yung ubing. Kahit
Saan na kanimot lang agpapaanawa dita? Saan matkit di? Naalis to damat no may papan iti trabaho dito'y balay. Kun nalakada lang ang kasarsarita. Alang rod, baliwag to lang ang umawag. Wano saan, igatangak to idan iti cellphone da, tapno nalaklakak ida makontak no bilang laang. Tapno saan kayo na madisturbo. Nang rona no mayroon nga da pa kakumikuman nyo. Ala, si kati makaam mo. Iso na lang taamangan no adda cellphone da. Di dan ton aramidon ti trabaho da. Kandidan agadal iti husto. Oh, da kayo adwa. Nakaluto kayo ka din. Rabiin, mabisin na kon. Wan, auntie. Nasayaat, ngam saan kayo pa'y amangan na? At dapay ipaaramid ko kada kayo, sakbay amangan kayo. Ha? Ano nga dayta, ante? Ing kayo dalusan ti dua abakan ti asiled. Tadda sumangpat inton parbangon a bisita nga aggapoy jay Manila. Kat iso ti pagyananda. Sukatan nyo dagiti bedsheet kas kada kurtina. Tapno dimat nakababain kada kwada. Nalawag. Sige, auntie. Agtungpal kami. Angam, bangan kami kumapay mata. Tani, sigurado ang mabayagan kami itong agdalos. Tanalawat dalusan mi. Punasan mi pa'y dagiti tawa. Unmat nga may nante. Ay na di kay agreklamon. No anya timbaga. Iso ti masurot. Saan anas kan amaamon dagiti ubing nga imawag ti amada. Tamangan no agipulong da. Kan agore ka. Aping nga awan na dakamat na may papan iti panangipatulod na iti kwarta para kadakwada. Saan nga ta analipatan na? Ay, saan ang mabalin asyak ti manggastos para kadakwada? Naskan atang danan na. Anyat serbi na ngay nga adada iti puder ko. Kat natay matanday di kabsat ko nga inada. Apay, anyat pagkitkitaan da dito'y balay ko. Orphanage. Jake, kaya't konti pumanaw dito'y. Anya? Ngam, apay. Diyan kun maanusan ti agna dito'y. Nakauy-uyong kadatan ni auntie. Imbag ko ma, no di data pagbalinan ng kaslababaunan. Oray kumamat no makapangantay ti husto nga oras. Ang saan mat? Pagtrabahuan data pa'y nga umunay tinagdadagsan. Nga oray rabrabi. Kurang naladi data paturugan. Hun nga ron. Naimbag pa'y ni Manang Mayraa. Ta saan na mapadasan ti mapadpadasan ta? Naglaing launay nga agibaon. Nga oray kabalan namat nga aramidon dagiti ipapaaramid na kadata. Saan laday ta? Mas dakdakkel ti itid ni anting allowance na. Gamdata. Anyang ay manang, kaano ti plano mapanagbakasyon? Nabayag mo saan kayo anagaw-awit iji pagilian tayo? Ay na Orlan, ading ko. Sa anak lang nga agbakasyon agforgodak paikit din. Kasta ka di manang? Wan. Kat, di ka kadi pa imawawag iti ipag mo. No kumustakit di mo tendag iti ubing ijay. Imawag akit di na minsan. Ngamjak mo't ida nakasarita, tadda ka no nang ibaunan na kadakwada. Dumngag kayo iti ibagak kada kayo. Anya ka di dayta, auntie? Tangay semestral break yung matan. Saan kayo apumampanaw dito'y balaya? Kan saan kayo nga agpastrag iti uray asino? Tainton bigat, mapan kami agbakasyon kinimanang yu amayra ijay Manila. Makalawas mi ijay. Iso adiyo baybay andag iti trabaho yu dito, ha? Kat, kasanungay, no adda ti kayat mi amapangatangan, ante. Di ka kadi makawawat? Kinunak matan, saan yu apampanawan to'y balay? Kananya ko matigatangin nyo ngay, kat awan mo't kwartayo apaggatang nyo. Ha? Awan ka di impatulod ni Papa Akwarta kada kayo, ante. Awan, no tinamnamaan nyo, kat adapay nabati kadagiti ipaw-paw iti amayo nga alawan siyo na ibusan.
Ha? Nagbiit matan? Kan, nagbasit mati allowance mi amapan ije pagadalan? Nudaduma pa'y kidi, pagbingbingayan mi laang tiititadyo kada kami. Apay ay nakarikrikla mo ka. Apay, saan kayo ay amang mangan? Ha? Nagrawot kayong tupay. Ni, da kayo matgayam, Manong Herald. Manong Herald, naimbag tay may ka. Iso na lang, tadi ka makastrak. Inkandado mat ngamin ni Auntie Marcy ti gate. Kat di naimbati ti susi kada kami. Ha? Ala, bayan nyo. Kalay atak langan, tapno makastrikak. Kat makapag-iistorya tayo anaimbag. Kas tagayam ti mapaspasamak. Awan manaw. Isu akayat may matan ti pumanaw ditoy. Tadimin kabaalan ti trato kada kami ni Auntie Marcy. Kasta matan ni Manang Mayra. Pud na dayta, Manong. Iso akayat mi ti sumurot kada kayo. Pangasiyo ko ma, taitugot da kami ni ti pagnanaedan nyo. Unay matan ti kasta ka sa sadyo, ading ko. Nagkukutong kayo. Di kayong sapayin maturog iti oras ti pannaturog. Uwan na, Manong. Kasano, uray na prabi. Agtrabaho kami lata. Idinto ta ni Manang Mayra. Nagmayat ti biyag na. Alan Manong. Sumurot kamin kada kayo itamtlaeng. Kayat kayo ko mga isurot. Ngam agab-abangak ngamin. Ah? Naglipit ti pagigyanak. Iso nga aganos kayo pala dito, ha? Aginggat ka ano nga ti panagan-anos mi ditoy. Mangkataltalaw kamin tupayan. Gapoy ti kasti nga kasasaan mi. Ngam di mi matammo no sa dino ti papanan mi. Kasta tinamuak, mama. Ay na, Jack laing pagaro, pakas tagaayam ti kasasaad, dagiti kakasinsin mo, anak ko. Iso nga gawid kayo kuman, mama. Kat alaan nyo ida. Yawid yu langan ida iti probinsya ta nakakaasi namat. Ay, No apay mat ngamin na nag-extend kayo pa lang iti pa nagtrabaho yu dita abroad. Kabalak matag self-supporting para iti panagadal ko. Iso adi kayong dawdawatan iti kwarta. Pangasyo, agawid kayo kuman, mama. Gapuman laeng kadag iti kakasinsin ko. Rabiin, ngamjak pa'y la makaturog, Jake. Uray siyak nga rot. Simbang petendaan ti Marcy. Kan Manang Mayra nagapo di Manila. Idin to tadata. Aging gata lang ditoy. Wow! Kaslata balod. Pintas mattinday ta cellphone? Nanggata Ha? niyo ka di? Ha? Kan, awan matsigod na kasta cellphone niyo, ano ma? Ungin may naiha. Ay. Talaga na pintas. Kan among kadi. Impatulod day to ni Orlan a para kumakadagiti Ano na yun? Tapno adda pang kuntakan na kadakwan. Jake, nanggag mo ka di, Dayjay? Wen. Ka di? Iso nga guli magkalaang. Tadenggan ta ti pagsarsaritaan da. Kaya't nga itad kadakwada. Tapno di da makasarita ti amada. Aman nga minutilan to kay di pulpulong da. Ano kasta? Kasano mama? Numaamon dati yung intad ka na kwada ti cellphone. Ay. Sana kalikod din na. Nalakalaan. Oo na yan. Ibagat asaan ang nakadanon kanya. Ti impawit na. Unay matandaan ti Marcy, kan insan Mayra. Manang Mayra, nagpintas mo tanday taik-ig ka mam a cellphone. Kuma, maadaan kamin tumot iti kasla kapintas a cellphone. Wen nga rod. O, di pagayumat ka ni papayo, taigatangan na kayo mat. Total, ada ijay abroad. Ado ti kwarta na. Ha? Kasano ko mga ibagami? Katawan mat cellphone nga aramatan mi amangawag kan kuana. Ay na, kat parikot yu matan ano anya ti usarin yu amangawag kan na. Anya, agpaiso ka di daytang imbagam manang. Wan, ading ko, pudno amin timbagak.
Insen kanyak ni Herald tinaala na aladawan dagiti agkabsat. Iso nga iti kabiitan na panawan. Agforgod akmatan. Uray, tanalpas matan ti ipapaaramid ko abalay iti probinsya. Iso ayawid ko dagiti ubing ijay. Tauray ijay dan tumatan nga agiskwela iti sekundarya. Total, aggraduar damatan iti elementarya. Alaman nga rod manang, si kapalat makaamo kadakwada. Manang Olga, da kayo ka din dayta. Madlaw a madanagan launay. Kaslada ilimlimod na. Ay, kwa manang, sige, umunag ka. Agyaman nak. Wan gayam, nakaumayak, ta sukunek dagiti ubing. Tamapan kami agnaad iti probinsya. Kat agyaman nak iti panangaywan mo kadakwada. Kabayatan ti kaddat amada iti sabali a pagilyan. Anya, no kasta. Wan ading Marcy. Napatag kanyak dagiti anak ti kabsat ko. Takas la anak ko maten ida. Isu nga damat nga rod karba nga kamang sukon kadakwada. Ngam di ka madanagan. Taadda ibatik agatad akas gunggunam anangay aywan kadakwada. Mabitlaang. Oh. Dahito ti kwarta. Naggapoy ti kabsat ko kan ninayonak matan. Anya, Dito'y kayon ngagnaed kabayatan ti kaaddak iti abroad. Sana bali, gumatangak to iti cellphone nyo tapno adda pang kontakak kada kayo. Wan, anak ko. Iso adito'y kayo matan nga agiskwela. Inton umay apa nagsasarak, wan? Agpaiso, auntie? Wan. Un gayam, kasanungay di ginatang yu a cellphone, nga adda ka ni Manang Mayra, papa. Wing nga agpaiso, papa. Bayan yun na jay, cellphone nan. Sana bali, tagumatangak to niti sabali. napnapanan nga tanday jay amayra. Apay nagbayag. Kat agbayad laeng met itikin nan mi. Sapi adda papanan mi importante. Kumusta man ang Marcy? Adda ka di orayan nyo? Ha? Oren? Si Mangpet kagaya man? Wan manan. Kinapudno na. Dua lawas ko dito yan. Ngam nagdiretso ak iji probinsya. Taddan ija dagiti ubding. Ha? Dakot pinayadan to kinantay mo. Tada ka nun nagbayad. Anya? Wen, mama. Ha? Uncle Orlan? No kasta. Sika tinagbayad Wan manang. Kas panagyaman ko kada kayo, di panangayawan nyo kada iti ubing. Kabayatan ti kaadak iji abroad. Kat ita, agsubliak manang, taado pa dagiti pinanawak at trabaho kijay. Nagidya daman o, insurot ko dagiti ubing, gaputa kayat dakkano nga itulod iji Manila. Ag-flight ak ngaminan ninton parbangon. Ngam sakbay na, inkuyog ko pa ida dito restaurant, tapno agsasango kami payamangan. Anya? Nakababain pa'y kitin. Sapay dakkel tina-order mi. Awan anya man nareta manang. Tinapatag, agbaliw kayo ko man. Ket sakbay na, ulitak ti agyaman kata kayo. Di ka aglablabas, aywanam tinaitalagkan ka. Tadi mo ammo nga amangan no iso ti aramatan ti apo nga instrumento, tapno at dapay ang mabindisyonan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 2. Abuyugan ti amin a kinaemma kan kinapakumbaba, agraman ti panaganos, nga aginanos kayo iti ayat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Oy, kasinsin! Ad-ada pimintas ka nag-abroad Kan swerte ka, tamayat ti trabaho medya abroad. Nurse, iti may sa akabaknangan na pamilya. Husto ka? Kat dakkel ti sweldok itay. Iso ana padakkel ko day ti balay mi. Kan nakagatangak matan iti daga apatalon ko. Nagasat ka talaga, kasinsin. Ayawan gayam, bit-bitam to day ta a paper bag. Pasalubong ko kan kaday ta. Ay, wow! Nagadumat ng ti pasalubong mo para kanyak. Insan, Carla? Perfume! Kanda dumapay! Wan, tamok mat asaan ka makagatang iti kakasta ag gamit mo. Thank you, Kat, kumusta nga iti trabaho medya abroad? Di ka matimaw awag, sipod nag-abroad ka. Ninanang ati awagak, iti anya aga po nga awagan ka. Pagsayangan ka kit din, iti load. O ala, inkamutin mangan. At least, maramanam dagiti saganak apasig nga agkakaimas at taraon. Kan, mangyawid kan tumutan. Kasinsin? Taamok, anaumakan iti pasig asaluyot asidaan. Amok amin, adi ka makagatang iti naimas asidaan. Ala, inkan sumango iti lamisaan, Margie. Agbusog ka iti agkakaimas asidaan. Ipapas mo ti agsida iti agkakaimas. Kasla sa bali matan ti tabas ti dilam, kasinsin. Nasakit matan ti panagsarita. Ay nakasinsin, ibagbagak lang ti pudno. Apay, anya ka di ti sidsidaam? Saan ka di asaluyot? Okra, kano anya laditan nga ingkay daw-dawatan iti kaarubam? Kasinsin. Diyak magustuhan ti panagsasaom. Adtoy. Isublik matlakan ka dagito'y inted mo. Diyak pagan ano dagita. Anya? Di mo pagan ano? Idinto tadi kalangarudan makagatang iti kakasta? Imported abatso, toothpaste, bang-banglo dagita. Saanan? Kukwam laang. Sige, agawid akon. Mas kay-kayat kupay asidaan ti saluyot. Ngam dagita saganam apasig a karne. Anapnuan iti kinalastog. Oh, Margie, umay ka manganan. Sumango ka matan di talamisaan. Saanan, Ante Karing? Agawid akon. Apay ngay. Agsarita tayon to iti sabali agundaway, Ante. Sige, inakon. Ay, aguray ka kaanakan. Ag-take out ka nga rod Mangisuputak iti yawid mo. Saanan, Ante? Apay ngay. Kanahuon gayam. Adan samat pasalubong mo nga itad ni kasinsin mo, Carla. Saanan, Ante? Itad na latan iti sabali. Sige, inakon. Margie, mabitlaan. Darwin, apay? Agawid kan? Kadikat sapay nangan. Saanan? Agawid aklaangan, Darwin. Ijayak laangan balay amangan nga oray agsida aklaang iti saluyot. Ni, adda ka di parikot? Diyak kaya tiyag sao, Darwin. Ala,
Agsublikan di tabalay da kasinsin, Carla. Amangan noan niya pa'y ti masauna no makita na ta di tiruar nga agsarsarita. Ah, Ala, agawid ako ang Darwin. Kat agsublikan di tabalay da Carla. nagawid ng dagiti imay nakipangan iti blowout mo, Carla. Katunggal may sa kadakwada, adda sida nga inyawid da. Ngamin, italaang amakaramanda iti naimas ataraon. Anya? Iso nga rod ang nag-blowout na. Itikas na, makaramandamot iti naimas asidaan, nga uray italaang. Saan anasaya at dayta nga ibagbagam, Carla? Amangan no adda makangag, katanya pa'y timakunada. Pudno matimbagak. Ala, agawid akmatan. Adda yung sagana ni nanang ayawid mo. Adda itirabaw tilamisaan. Sige, agyaman ak. Inton bigat, umay nakdagasan dito'y balay, ha? Tarong Marta. Mapantay jay syudad. Ado ti kayat ko agatangan. Carla, anak, nagsarita kayo ka din ka ni Margie akasinsin mo. Wana nang, di nakit awatinan ti pasalubong ko kankwana. Kunamlan makagatang iti agkakangin na abatsop kan bangbanglo. Ada ka din nasaom kan kwa na amadi. Agpaisala ang dagiti amin ngay baga kankwana. Ngamin, awan makukwarta na. Husto gayam tinanggag ko itay aldaw. Ana sa uti may sa akaaruba. Alimastog ka kanon, idi nagabrod ka. At least, adda ilastog ko. Makita damat adimor as tibiyag na, nanang. Agraman ka din ni Margie akasinsin mo. Kat sinair mo tirik nana. Pudno lang ang matimbagakan ko na. Laglagi pem, amay sa nga imot utang iti kwarta. Tapno ada pang nayon mo iti aramatem nga agabrod. Apay ko maapanunutak dayta, nanang. Kan may sa, nabayadak daytan idi pay laang. Kan sobrapay, gaputa inikak iti tangdan na. Anak, nasaysaya at latado na pakumbaba ka. Saan ang nasaya at tinatangig? Saan agapo taadaan kaitan kat lumastong kamutan? At least, adda paglastog ko, nanang. Ado, ti kwartak ita. Saan ang nasaya at tikasta anak ko? Makilangan kalata kadagiti kakaaruba asi papakumbaba. Nakasagana kan, rumwartan. Wan, nga anyamat tanday takawas mo, Darwin. Mangibabain ka no kasta ti suot mo. Anya ti madi iti suot ko? Kimupas dayta t-shirt mo. Kanday ta sapatos mo. Nadadaal samutan. Di mo payla ibulang. Komportable ak, iti kastoy akawas ko. In kasukatan ta t-shirt mo. Ibabain nak no kasta laang. Isuot mo dagiti inted ko kan ka at t-shirt. Nagatang mo kadi amin ng dagiti kayat mo agatangan. Wan, o ala, bit-bitam amin ang dagiti ginatgatang ko ta intan. Sige, Kan mapantamangan itinangin na restaurant. Iti kasta, mapadasam mo ti mangan iti sosyal a panganan. anya? Di kagdanan, tasyak tagastos. Taamok mat nga awan makukwartam. Sikati makamo. Takasanumat ngamin, awan pa'y aasensuam iti biyag. Agpatingga kalatnan iti panagtalon mo. Numanggedak, saan kun amaasikaso ti talon niya? O ala, intan, bit-bitam aminan dagiti ginatgatang ko. Atoy, Danilo, agpalamiista. Ay, agyaman na ka? Nakapasyar ka man. Ay, sangsangpot ko di kalman. Nakalivak iti duwang aldaw. Kat, kumusta ti trabaho? Dakkel sa ti sweldom Awan parikot iti sweldo. Kat sika ngay. Ay, nakaurnong ka siguron. Nasaom idi, akayat mo ti agurnong. Adamat basit urnong ko? Mabalin mo siguron a pagnegosyo niya. Wena, friend. Arapaap ko ti maadaan iti restaurant. Sapay ko matapumod no. Nalayan ka mo't nga agluto. Di mabalin lata. Imbagkan ka.
Taaddaan kan iti natalgad at trabaho. Awanin sa pulam iti dayta. Pagyamanak ta kasta. Ay, gayam. Si Mangpat magam ni Carla kasinsin mo. Bili bakan pa na. Napadakkel ng di balay da. Nagpintas pa'y. Pudno takunam. Nagpintas ti unag ti balayda. Agkakangina dagiti kurtina da. Ken nagpintas dagiti tugaw da. Agraman ti lamisaan da. Ay, swerte na ata naka-abroad. Kahit may sakamot idi at imulong kan kuha na. No sa di nula ditan tinagot utangam iti kwarta, tapno makapan iji abroad. Pudno takunam. Ay kitag patulong kamot kan kuha na. Tapno maadaan ka iti restaurant. Saanan? Nasaysayaat amang rugi ak iti kabukbukudak a kwarta. Di mo kaya tagpatulong iti kasinsin mo? Saanan? Uray mang rugi ak lang iti basit apakanan. Basta kabukbukudak a kwarta ti aramatat. Sa bagay. Kan maysa, sa bali itan ti ugalin ni Carla a kasinsin ko. Natangig nga agsasao. Ah? Nalastog. Ay, masairak kadag iti balikas na kanyak. Kasta aya. Awan anyaman na. Ngamkit di, makaritak iti panagsasao na. Ado ngaminan ti kwartana. Bak nang ngaminan. Isu ang nagbasitan ti panagkitkita na kanyak. Kasta talaga no maminsan. Agbaliw ti ugali ti tao. No may papan iti kwarta. Wano baknangan. Ang imsan nga amin. Tadamot dagiti bimak na nga napakumbabalat ta. Ay mga oras mo balasang kao. Anya tinaimbag nga agsapa no si kamot ti makikita. Apay ngamin nga da ka dito'y paraangan mi, si kaalakay. Ay, Wano, umay ka kadi agdawat iti kwarta kanya. ay wan ko mabalasang kao. Igatang ko iti agas. Bayadak tumit lang no maalak di pensyon kao. Saan mon abayadan, tata? Taamok mat akayat naklaadawatan iti kwarta. Taamom ngamin nga ado ti kwarta kita. Angam tapno awan ti maibagam. O sige, limusan ka iti igatang mo iti agas mo. Ala, saanan. Inakla umutangan ka ni Marjay. Limusan ka lang arodan, di mo pa'y kayat. Kuhuam lata kwartam. Naka-abroad ka lang, limastog kan. Sana bale, tadamot ilastog ko. Hindi agad adal ka pa lang. Kanayon ka apautangan iti pagmatrikulam. Itatasyak ti umutang iti igatang kulay ti agas kaw. Makapasairen dagiti balikas mau. Akaslawan na itultulong kaw. Nabayada kon dagijay anaot utang ko, tata. Tunggal umay ka umutang iti pagmatrikulam. Pautangan ka lata. Kahit awan nang nangigmaw ang makapasair a balikas kaw. Itatabak nang kan. Nakalipat ka na namin pinsan. Imayak. Takayat ka akasarita, Carla. Uray siyak, takayat ko nga agkalaysatan. Kayat ko nga awisan dagiti amin agagayim ko. Tadumaray da iti kalaysatan. Imayak. Taumay ko ibaga. Ngagwin na swastan. Anya? Naamiris ko. As anak to ang naragsak, no sikat ti makatakunay-nay ko itibiyag. Diyak kaya ti ugalim. Baknang kang aminan. Isu nga tagibas sitam amin a tao iti aglawlaw mo. Ngagpapan kanyak. Ni, kalahat mo't day tandarwin. Lading itakala. Ngam agwin na swastan. Napunasan ti panagayat ko kan ka. Makiwin na swas ka kanya. Apay, asino ti pangisukatam kanya? Mas ad-ado ka di ti kwarta nang iti siya. Sige. Agpakada akon. Agwin na swastan. Tanapunasan ti panagayat ko kan ka. Saan asyak tinaawanan Darwin? No di kat sika.
Kat ibagakmat ka. No di na kayat, okay lang. Sa bagay, saan ka ang maibagay kanya? Ngamin, nakakaasila ti adda a panagbiag mo. Ha? Anya ka kuma, no idilig kanya? Wan, aklunag. Sa anak abak nang akaskan ka. Gaputag taltalong naklaeng. Ala, rumor ka nga roden dito'y napintas abalay ko. Saan ka ang maikari nga umadak dito'y? Rumor kan! Wan Margie, winaswas kong ti ayan ayat mi kan ni Carla. Jack magustuhan ti ugali na. Okay lang kan ka? Idin to takaayan ayat mo, iti mano atawan? Nagbaliw ni Carla. Saanan akas idi? Sa bagay, husto ka. Nupay kasta. Saan ko aguraan ni Carla iti panagsasao na kanyak. Ngamkit di, agbalin akarit kanyak dagiti balikas na. Husto ka. Uray siyak, kastamot ti kapanunutag. Nasakit ti panagsasao na kanyak. Ngam pagbalinak akarit, tapno romang ay ti panagbiag ko. Margie, manun abulan nga agrayo akan ka. Awan ka di kay mo dingak di tapusom. Sige, sungbatan kan, Darwin. Nasingpat kan napakumbaba ka. Kat dayta ti maysa amagustuak kan ka. Agyaman ak unay, Margie. Dayta laang, tapang panunutak ni Carla. Amangan no adama ko na kanyak. Amangan no ko na nga inagaw ka kankwana. Winaswas kunti amin kada kami. Isong awan pagdanagam. Darwin, Sika itanti ay ayatag. Napunasan anaming pinsan, ti panagayat ko kan ni Carla. Nagbiit ti idudor as ti restaurant mo, Marche, kaanakan. when auntie? Nang rugi ka laang iti basit apakanan. Ngam nagbiit adimuras. Ita, naglawa a restaurant dayto imatmato na mo. Pagyamanak unay iti Diyos dayta, auntie. Damag ko nga umadan inti kalay sayo ka ni Darwin. When auntie? Inton umayabulan. Da kayo siguro ti talagaan na ikari iti tunggal maysa. Ala auntie, mabit lang ha, tagpaala ak iti makan. Saanan? Di magasak lang. Tamalabsak na ito yung restaurant mo. Mabit lang auntie. Agpaala ak iti taraon apagsangwan tayo. Mangan tayo, bayat ti panagsarsarita tayo. Awan matgaya man natay ti kwartak nanan. Kanayon mo't nga med, ti irurwar mo. Da italag lang ay, ti araramidon, iti inaldaw. Papanan na, no di maibos. Awanin kwartak nanan. Agdanaga. Basol mo da ita. Talastog kamot ngamin ita. No bagbagaan ka, natangig kamot lataso mong sungbat. Akasla di ka maibusan iti kwarta. Nanang, kalat matan anak pukaw ti kwarta. Tsak na puutan. Kun ata di mo ar-aramatan ta panunot mo. Taan niya nga'y katlastog kamot ita. Kaya't mo nga ipakita ka dagiti gagayam mo nga ado ti kwartam. Anangato ka ita. Papanan na nga'y, no di maibus ti kwartam. Nanang. Di mo pinanunot ti masakbayam. Pudno gayam ang nagdakkel ti restaurant mo, Margie. Dakkel siguro ti magpaspastrak mo dito eh. Husto ka. Nagtinulong kami ka ni Darwin iti daytoy a negosyo. Ket babaan iti kaasi ti Diyos, napaduras mi. Ay, gayam. Umadan iti kalay sami. Maawis kanto. Amom ka di. Masairak idinaamuak nga umadanin ti kalay sayo. Ngamin, mariknak nga ay ayatag pailaang ni Darwin. Ngamawan mabalin ko. Gaputa si kaitan ti kayat na. Apaya kasta ti ibagbagam ita. Saan ka di at tinagibasit mo launay idi ni Darwin?
Pagbababawiyak amin ang naisasaok ini. Nakaamiri sakitan, Margie. Sorry iti kalabas. Carla, Naglablabas. Kit agbalbaliw akon. Taadayugayam ana sa isaya at tinapakumbaba. Akas kada kayo. panagpakumbaba. Kasta ti maysa akababalin ti pudno a Kristiyano. Tinapakumbaba, nasaya at ti pagbanagan na. Papagayam, ditaan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Bian. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.